دم باش تماشاوانین هیجا برنامه خارنا مالی ام لپیش بری ونم خارنا ما ایرو چیکرنا نزانم هندک کس ناولید کن تفتی هندک کس ناولید کن کتایی شخو اف خارن لحر هرمی نای چیکرن هندک کس چی دکن هندک کس چی ناکن خارنا ایرو شخو کتایی ام جرد بیجن کتایی بجنم ونوك تيشيكرم قاسي كيلو جنم نها ما حاضر كري ونيف كيلو نوك يعني جاجر كيلو جنم بي دفي نيف كيلو نوك بي افخارن بگوشته چیکرن بگوشته چیکرن شخو بگوشته فروجاته چیکرن به پسته چیکرن اما هیرو بگوشته پس چیکن بقاسي كيلو كيجي ما گوشته پس حاضر كري لی گوشته پس مرا دکاره بیجه به هور جی تی چیکرن و تبلی هستیا جی تی چیکرن تایبت هنده کس هستیه کابوکا دکنه جبر هستیه کابوکا هنه کلسه وی زیدهیم جبوه هستیه کابوکا بکارتینن اشخوا منها پشت امی بکار بینن گوشت و تبلی هستیا خارنا ما ایرو خارن کی راستی تو راستیه هدی اف خارن جناب ماته راکرش بر جوانه مینا و خارنه گل کی ناس ناکن و ناخنجی یعنی حجی جی ناکن ما گوته بو خارنا ما بگنم و نکته چیکرنش خو گنم اف گنمه خاوه دبه بریا بروجی که بینماندن و يعني الرجاء دوات يانجي 4 ساعة 5 ساعة 5 بنميني و بيتشيكرن لما نمان دبي بس ما نها ششتي وما باقش قريب دسي آفا ما أو نقاندي إشخا جنمي خاوي يعني أف جنم تاني تي كتان و دبي جنمي أف جنم جبو تفتيجي مرب كان بكار بيني مهير مرا کاری پیچه بکه و هنک هرم جه شوربه جی چه دکن بگنمونوک و ماست او یا شوربه جی پیته چه کرن امین ها دست پی بکن خارنا خا حاضر بکن بخو رنگ برنگ ویته چه کرن جور بجوره ویته چه کرن بخو بهارات و ما بهارات گلک تشت جیرا نابه تنه بهارات و بیبرار رشه و خویه هاو جوی پیوا تشتک جر نابه ما گوته بو جور بجوره ویته چیکرن هنده کس گوشت دقلینن و آوه والا دکن و پشرا گنم والا سر دکن لی امینها یعنی رنگی کو از پی چه دکم از گوشت و گنمونو کشکیب هفدرا امی بکلینن نها امی دست پی بکن گوشت والا بکن اجبو كيلو جنم ونيف كيلو نوك قاسي دلتر آفجي ما حاضر كرينها حاضرة اما گوش تيكن اشخوا منها جنم و نهگاه جی والا ناف بکن امی داینن سر آگر لی گوشت جی و جنم و نهگ جی کفاوی درد کوی امی کفید سر را بگرن اشخوا امی دبروشا بخار دا چه بکن امی کفاوی بگرن و داویه دا امی دویوی بگرن یعنی نها ام دویوی ناگرن
اشخا ما گوتبو يعني جبو في خارنه بهاراتي و تشتك جيرا نابي تنه بيبرا رش و خايه و اميلي بنرن هگر گوشت بدهم بي زيت جيرا نابي اگر گوشت بدهم بي هنك زيت امي صور بكن يعني بقلينن و فالا ناف بكن شخو نها ام تشتكي نافي جني امي نها داينا سر آگر وي بكالي و كفاوي بيسر امي كفاوي بگرن و دافي وي بگرن اشخو نها آگره وي بلند بي حتاني دست بي دكي دكالي و امي آگره وي كي يمكن اشخو نها ما كتاي داني بوسر شغلي 10 دقائق ام لبندي مان نها كفاوي بسركتي امي كفاوي بگرن وما قلتبو امي داوية دافيوي بگرن شخو بروشا بخاره تمام نها امي بقاسي دكف جخاي تيخن امي دا جارك دن تفجي بدن هنك كفي دن بسركتي امي ويجي بگرن و امي دافي وي بگرن اشخو امي نها دافي وي بگرن شغلي 40 دقيقة امي لبندي بن حتاني يعني بكالي و بتمامي بستوي امي نها داف بگرن و لبندي اشخو شغلي 40 دقيقة ام لبندي بين كتاي لسر آگر ما جخو كتاي مد بروشا بخار دا چيكربو بروشا بخار هنكي كورة امين هاوي والا بروش كيدن بكن جبو ام قانبن تاف بدن دبروشا بخار دا ناي تاف دان امينها آگر ومرينن شغلي دي 3 دقائق لبندي بن هنكي بروش صار ببي جبو ام فكن مدى نتاقي امي آگری و ومرینن و لبنده بن شغله 10 دقیقه امي لبنده بن هنكي بجمده و امي دافي بروشه وكن جبو ام فالا بكن شغله 10 دقيقه ام لبنده من خارن لسر آگر بو امي نها دست بي بكن و تاف بدن يعني قلكي تفدان جيرا دبي شغلي ربك ساعتي 20 دقيقه جيرا تشي دبي ام تاف بدن امي نها كالي بنر نشاويه اشخو يعني نها طير بويا كلياية بس هنكي ام دخازن بهتر طير بكن يعني افخارن ما قلتبو بهارات ما بهارات تشتك جيرا نابي تاني خواي وبيبرا رشة خوايش خوا ما افيتبوي يعني دكارن جارك دنجي تعم بكن هجر خواوي كيم بي ام دكارن تيكن وبيبرا رش هما برياكو ام داينن بكي مكي امي وي دمي بيبرا رش تيكن ام نهانا خازن تيكن جبر تبيبرا رش خست خارن دا رنگه ويجي تي گوهارتن و طعم جي تي دا نامينه ام دخازن بريا ام داينن و والا بكن امي بيبرا رش تيكن ليه قالكي يعني تفدان جيرا دبي شغلي ربك ساعتي امي هر تف بدن حتى تير ببي اشخو شغلي ربك ساعتي واي ما دس بيكر نها ام تفددن نها تير بويا ما قلتبو بريا ام دينن امي كفتشيك بيبرا رش بافين نافدا وش خامة أمي ويتاف بدن وأم دكارن داينن
يعني جلكي ببررش دنافدن ناي كلاندن تماما. امينها اغريوي فمرينن وهنگا گرمه دوی افخارن بيفالا كرن. امينها دست بيبكن ويفالا بكن. يعني افخارن ما قلتبو هندا كس جيراد بيجن طفتي لي طفتي جفير عنتره يعني نقل كي وك فيتيره شخا كتاي ام تير دكن يعني دبي هني كي تير ببي. اشخا نها خارنا ما حاضر و آمده دبر في خارنه را ما جبوه طرشي حاضر كري وما دو حاضر كري يعني دبر في خارنه را پر كس يعني وان تشتناجي دانينه او بتاني جيتي خارن لنها ما ترشو و دو حاضر كري امي دو نها والا بكن. والبدرين هم جشتن داوية خلقا خا عفيتو نوشي جانبي حياة خلقي كيدين بمين دخير وخوشيه ده.